Pi lada kaying kasem kakalwin hei pin kemilenti bakan don kajing job pat karoy kapar. Yanom la ban kemilenti kumta. Nga ngayo iya ka parti NPP kidai ki parti ke bakinong alam kidai ki biya sutu jumut. Ba hep share bat badang samlin bat kiwi kirang ba kidai kinong alam ki biya sutu jumut ba. Kira lang ikanong no ka kamro. Bat kabaar kalong hagane ka parti NPP lada kalong nadu ka state government lada kalong nadu ka council government kadon kajing yalong kawai kamju yakhi kimju ya biya kini ya kasukino yalam kelong kawai bet por badang bat ka kongres por babat ka UDP sipang layak kelem minister sipang layak kelem sorkar kadu nong yang ikipai ba te kata kalong kajing UI kajonga ya kade kabenta ka kongsan jong ka NPP kabalay pat kalong balay ngami naka UDP ngong yaw MLA hagipor siya bangan mi naka UDP ban kersyani pada samlen ngong pisngo kumdo menta pilalong MLA wong ani katakli wong balay katakli ani hi bana kata kajing ong mudu preston masdin tunumpos ta kada dai sisya hadu benom yo sendan tenan ginu kilat kerbang tang MLS kim rupat yo adu mentah to porong kumta bandrong sekretariat ro hapen perkat arsen saban jam ka kejat ha kato ka futmal beto welcome room sunur ban jam namar bisipting tip tren tre banyak keren tadu MLA Henry Kipril jo ke NPP ki badon hakalyang rem nang soyong jogi kile ja sekretariat kamut teng wat kapun menru kim don kamban bo kasito mengi pai ba terkong raw ngang kenyo ang tangong tip hadu panapoy arfu frate nya tim persanya tim para enan tim kilo kijor yang ata lajin jar banjubab terkong be raw arfu frate lahi banja ha kasinong katao kamyo ay karo kapardang lahi banja kumdong insya ya kata imda perkat ya kajing don kam simet perkat lang ya kajing ya dei ya sinong tahu kadong kabaar perkalong uang ba mentangan ya kunhi ya election MDC o ngawaw ko may karat datang ya ke MLA lak takli dan kuwa susu banya kun sabat ya ke MDC ada pas ya ke BA dan kuwa banya kun eksametrik long semua kata lada pas ya kamesa degree dan kuat benda kon metrik jude stang mun steng khli ulah konta teng himat ne MLA jengi rulak lumar ngenom ong steng khli ulak lumar rai ulah surai klebe ndon dikiwe pat benya simbek de benta sisa di ban ai ku kusing ikiwe to kabalai ka pon ka bakarpang ka bangami no kalong kane ngaru ngadehi si bahayeng lokal MLA Baba pup ya ipa jonga ula di kinyi teman badi mamen mahesh dia ula di kinyi ya ipa jonga tunatan yang beri kandidat jong ka kongres yang ula di kinyi ka kinyi yang ka persayo tebaling ami belingam kersyaan ki belingam kersyaan yo bakala jong ubari upo belingam kersyaan yo persala jong persa si peraka ubari natan yang peling kerjaan pada samlen ngatat panyadan hakajing hakatim ke bayi keram hat nya sha no dong pi nya sha coba khane nya sha me wene ba phai da den ya thiash NPP jem ki knap jai ndon nong pek khmat yang ami sha silang Elek meeting keleng sekai area soyong setei. Dan sudah long meeting ke UDP bapop uang kau kipat ba iya uang. Jeng tiang ke tiang dah. Pila kerjanya imahe
baru asikata pilayo kejengarap ila kerku ya pi ya biang ya biat ila ai ke development kisno kitau jong pi ila iet ya pi kum laki jong ki kuan bat hakapur ke bachua bin klat ila syania lut i bebun ki kam ki jam hanga ong deu embel e jogi te bat habai la klat kayeng baro kawe kum ka parti ki ong yang aban yang tena ka benta jong i ngachim yak lengkor wan bujili ban kersakri ya bi pi ne ami ma e ong ki pai ba haba pi e ji ma he jong gi mentaru ya kersan biang yang kadai ne em pai ba ong kita ki pai ba kadai to wa awai meeting ha kaju ka jakawan sonot hanyal ko ki pai ba ba ye ipapa jonga ila syakri ya pi la bun snam ila snau ya pi kum lagi jong ki khun ki kiti hatur pidang sudai se mo ban ken benya i em pi long telada pim sudai ai jing kersan yang da ka ba pi sngongu i papa jonga utau kunyi balta papa jogine ke arngodu de jobreo dang nang so yang ta pi kilong kemi kilong pas ngap ha yes ngap ha pitarai mata umaya HDR baplina jerong klak-klak wah upet jikine ki arngut ya persa pada ukuan udang nang su ban kerku ya no udang nang un susi na kerku unai ka jing kerku ya ukun ne unai ka jing kerku ya persa Henry un susi ya ka jing ya srot jong ki denam kata balai batang sistem asnam kemla banyak sutu jengmot kejaya surut jongki kawan raru yang kejeng jenja jong pai ba jong konstansi berokawai balada pai ba jong konstansi wai kejeng kersan yang kena ki arngot totep ma piru pirong sipenta banyak kenton lang yang kejeng sneu na kabenta jongki ban penhe susu yang kejeng ya surut apa yang jongki Orkid hordang dari kan mau bahawa jutre bani kenton ya kejeng ya kaja pada joki wat ya thang rengar ham susu bakinnya jemnut dilihat ya ki berorngot nama lada pia kersan da job baba pop teh un keren benye Nathaniel teh la jam jai da job Nathaniel ru teh in kerwai baba pop la jam jai mai ailat ya kata kajingnya surut joki dilihat ya ki berorngot kot ka drama ha kakot ada ini yang kata bonga ngamdai banga jeler nga keren ya kalenti kajing sisya kolong kumta tenaman kata kadau pi ki balai don lupa hakan pipi ya nas kambak terang wakhe toya sa madang ilam wer kayak tan breu pedang joki una tanyal dang lamwer bantan ya kabuo joko UDP UDP dang lamwer bantan yang ya kabuo balak ni no tanyal ngi ka UDP balai sunrob lang bapi cerop skambet terang sadang ki kadang ki dangam dadai bagi ya long kawe tepi dawan ya election dah mudi rupat job ra Henry kajing ya pra jongki kajing ya klam akor jongki kajing bom ya burom jongki kajing ya kwa abor jongki kajing ya pen ispa jongki kajing jot ka ap iki berarngot takadaw mo pi wat no me du jikerben gi breu jong NPP kepala dai lupa ya song bai kop ya net terang ya lap ya wer lang ya ki breu kelang jong kana solwai polling station bat sabaru ngila menta banyak konpas eleksyon tang deki mawal jongi
Madang sapramaki ngingin debes kam ngin ya bedak lenti ke jai jai ha ka arpu iterek top ngin tapi ka buat arpu sau suru na do mesta banshat